Kay pacha tukukuypi, Tata Dios wahyachiwanchik, payman astawan k'askanata. Allin hamusqa kay chunka p'unchay mañakuyman. Kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan, tiempo mañakunapaq, suyakuyninchikta mosoqyachinapaq. Allin hamusqa kaychik kay phisqa p'unchayman, maypitaq parlarispa kasun Espíritu Santo pogoy ninmanta. Invitaygi kuska kicharinata, maychus kasan kay libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23 y 25 nisan ajinata. Espirituman hina kawsaq runapiri kah imapis pogoy hina rikhukun. Munakuyniyuq kay, kusikuyniyuq kay, songo tiyakuywan kay, pacienciayuq kay, kuyakuyniyuq kay, k'acha kay nisqalman hunt'asqa kay, llampu songo kay, saqra munayniwan mana atipachikuq kaq ima, chaykunaq kontrampi mana ima leypis kanqachu nispa. Munasqa hermano hermana, sut'ita Tata Diospaq palabran kay capítulo 5 libro de Gálatas willariwanchik. Imaynata apóstol Pablo parlasarqa, maychus obran aychaqta, pero chanta Espíritu Santo kawsayninchikpi pogoy ninmanta. Sumaqta allinta claruta willawaspa kanchik, maychus nisan ichari Espíritu hina kawsaq kaychik. Kuyakuyniyuq, pacienciayuq, achakayniyuq kaychik nispa. Espíritu Santo sapa uqninchikman t'akaykamuspa kasan, maychus kasan wiñay kawsayninchikpaq. Mana noqanchik pogoyninchikchu, al contrario, Tata Diospaq atiyninmanta hamun tukuy pogoyqa munasqa hermano hermana. Chayrayku Bibliapi parlariwanchik ajinata, Escrituraspi noqanchik tarispa kanchik, imaynatataq kay sumaq pogoykunasqa mana noqanchik voluntadninmanchachik, chayrayku nin maychus kasan Tata Diospaq voluntadninmanta hamuspa kasan, porque payqa chillawarqanchik noqanchikta. Maychus kasan kay libro de Juan capítulo 15 versículo 16 nisan ajinata. Mana kankunachu ahlawarqaykichis, astawanqa noqa ahllarqaykichis, churarqaykichejtaq willaq rinaykichejpaq, pogoyniyuq rama hina kanaykichejpaq. Chay pogoyniykichejtataq kakunallampaqpuni chanta tukuy imata sutinpi Dios tatamanta mañakusqaykichejta payqa qusonqachik nispa. Hinallataq kasan kay libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12 niwanchik ajinata, qankunaqa Diospaq akllasqasnin kankichis. Paytaq aqasqas may munasqata, chayraykuqa kay imaswan achaywan hina achallikunkichik, kuyakuywan, k'acha kaywan, llampu sonqowan kaywan, mana phiñakuq kaywanchu, paciencianwan ima niwanchik. Noqanchik vistisqa kanchik ajina munasqa hermano hermanitay, sumaqta p'acha niwanchis kuyakuywan, ajinata Tata Dios chillawarqanchik allin pogoyniyuq kanapaq. Hinallataq kay libro de Efesios capítulo 4 versículo 2, 3 y 4 nirisan ajinata. Llampu songo kaywan, umuykuwantaq puraqmanta paciencianakuspa, munakuspa kawsakuychik, k'uchikaychik espiritupi uqlla kasqaykichejta, waqaychanaykichejpaq allin kawsaypi uq sonqolla kaspa, tiyanuq cuerpolla uq espiritulla, hinallataq uq suyakuywan waqaychakuychis, kawsakuychik qankunapis nispa. Uq cuerpolla, uq espiritulla hina noqanchispis kawsakuna tiyan munasqa hermano hermana.
Sapa uhninchik tukuy humildadwan tukuy munaywan Tata Diosman k'askaykuna tiyan. Ajinamanta Tata Dios noqanchikmanta allin puquykunasta tarispa kanqa. Runa masinchikwan paywan munasqasninchikwan ima. Espíritu de profeciapi maychus kasan kay hermana Elena G. de Huay escritoraqa paypis parladillarqataq nispa. Tukuy cristianuspega kay maychus sumaq puquy Espíritu Santoqa allinta llank'arispa kanqa. Chaytaqa aprovechanaykichaq tiyan porque tukuy privilegiota gosurqachik kankunaman chikllaspa Tata Diosqa. Hinamanta kankunaqa llank'arichis nispa allinta. Urquychis sunquykichikmanta maychus orgullo nisqata, mana allin parlaykunasta. Espíritu Santo manta mañakuychis allinta llank'achinasuykichispaq evangelionta willanaykichikpaq nispa. Ahina kasan Espíritu Santo obranqa, hatun kasan sapawninchikpaq, pikunachus hap'inku chay atiyta Espíritu Santo manta chayqa, allinta kanqa llank'aq kay tiempospi, porque Tata Dios chikllaspa kasan sapa wawanta. Hinallataq kay Espíritu Santo puquyninqa Elena G. de Huay afirman sut'ita willaspa kayta. Payqa uqharin munayta. Sichus mana munay kasan sunqunchikpi chayqa, difícil hap'inaqa noqanchik sunqunchikpi munayta. Chantapis Tata Diosman munaywan yachachinapaq runa masinchikman. Hinallataq kusikuyta ninmi, sapa uqpis kallpachakuychis, tukuy creyenteman yachachinaykichispaq kusikuywan, munaywan, gozowan, alegriawan, tukuy creeyta Tata Diosmanta willanaykichispaq, qankunapi kasan chay paz, tranquilidad nin, Espíritu Santo gobiernachun kawsaynikichikpi, yuyaynikichikpi, humildadwan manse dumbrewan nispa. Maychus kasan benignidad. Ari munasqa wawqimasi, sapa cristianospi, kuyakuyqa maychus kasan parientenchikwan kanan tiyan. Cristianos hina, Tata Diospaq wawan hina noqanchispis kuyakuywan yanapana tiyan wawqi masinchikwan. Amables kananchik tiyan ichari, chantapis niwanchik chiqan kaywan. Fidelidad. Sapa diaqa Tata Dios munan wawasta. Pikunachus sinchita sut'i kaywan payta chikllanampaq, sunqunta santificananpaq. Chayman hinataq payqa sut'ita puquyta qunawanchispaq. Maychus kasan dominio propio. Dios sapa uhninchikman quwarqanchik kay cuerpota. Cuerponchikqa templo del Espíritu Santo niwanchik. Chayman hinataq noqanchispis procurana tiyan cuidayta kay cuerpota. Maychus Tata Dios quwarqanchik noqanchikman. Cuidana tiyan porque Tata Diospaq wasin hina kasan. Imata upiasani, imata mikusani, imata ruasani allintachu manachu kay cuerpoyta nispa. Chayrayku sapa dia mask'ana tiyan munakuyta, kusikuyta, paz, tranquilidadta, maychus dominio propio nisqata. Hinamanta kay fuerza de voluntad atiyta quwasun Tata Dios noqanchikman allinta llank'arinapaq chantataq noqanchikmanta noqanchikpi tarikuspa kanqa allin puquyqa. Chay kasan Espíritu Santo llank'aynin noqanchikman. Suyasan askar runasta, qarista warmista, joveneste wawasta, kay tiempo pikunachus atipanqanku kay aycha munaykunasta kay mundupi sumaq puquyniyuq kanankupaq. Chay yachay kasarqa kunandiapaq munasqa wawqimasi. Desafío misionero niwanchik. Noqanchik mañana tiyan chay phisqa wawqimasinchispaq compartina tiyan paykunawan imachus significasan Espíritu Santuwan qusqa purikuy imaynataqa Tata Dios atin mosoqyachiyta kay kawsayniyta kay aycha kawsayniyta chay tareawan saqespa kasayki munasqa hermano hermana qonqarikuspa mañari Tata Diosman chay phisqa wawqimasiykiman
yachachimuy imaynatachus purinata Espíritu Santuwan, imaynatataq pay kawsayninta cambiananta mosoqyachinanpaq. Chay yachaywan saqisaykichik k'aya mincha noqanchik watejmanta tinkunarikullasuntaq. Espíritu Santo, kay pallachun creyniykita. Junt'achichun sonqoykita suyakuyninwan. K'aya tinkunakusun kuska kay chunka p'unchay mañakuypi. Kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan.